Islamska država je nešto što samo liči na Al-Kaidu, ali je drastično različit koncept, jer prvi put imamo da jedna islamska radikalna teroristička organizacija nastoji da ima svoju državu. Al-Kaida, i to je glavna razlika, nikada nije težila stvaranju svoje države, iako je to mogla relativno lako da uz pomoć novca koji je tada bio enorman, ostvari na teritoriji Afganistana. Osama Bin Laden nije tome težio. Međutim, ovaj dalji razvoj koncepta pokazuje i neke progresije i neke regresije. Progresija je u smislu pokušaja stvaranja države, što se pokazalo kao jedan izvanredan mamac za nove ljude i nove pristalice. Širom sveta je ta ideja odjeknula o stvaranju najzad prave šerijatske države i to je prikupilo zvanično, prema podacima registrovanih 42.000 pristalica koji su došli da se bore za tu državu, koja je stvorena na prostorima Iraka i Sirije i koja je sledstveno razvoju svog koncepta menjala naziv od Islamske države Iraka i Sirije, ona je promenila naziv u Islamsku državu, pokazujući time da želi da zajednicu vernika proširi na mnogo veće prostore, računajući Balkan, računajući Afriku i računajući neke druge evropske zemlje. Islamska država je imala regresiju u tom smislu, čisto teorijski gledano, što je ona odustala od onog koncepta koji je zagovarao Osama Bin Ladena. To je prvi put da imamo sve muslimanske opcije na istom mestu organizacije. Al-Kaida je naročito uspešno početkom 90. godina ostvarivala jedinstvo šita i sunita. Ni pre, ni posle, nijedna organizacija nije imala tu moć. Tome je doprinulo i poreklo Osame Bin Ladena, čija je majka iz redova ima šiitsko poreklo, što je i pored izvesnih rezervi iz redova šita ipak rezultiralo, i to se na Balkanu reflektovalo u Albaniji, uspehu reislamizacije u Albaniji koju su sprovodile različite iranske organizacije početkom te poslednje decenije 20. veka. Al-Baghdadi, vođa Islamske države, odustao potpuno od tog koncepta. On je ponovo uz hrišćane i Jevreje proglasio i šijite kao svoju metu, nemilosrdno ih ubijajući odmah po ulasku u bilo koje mesto, i to se odrazilo i na propast Islamske države, koja nije mogla da postane nešto što bi bilo univerzalno prihvaćeno ni u samom regionu.